Bravo. Pazi nogu, pazi nogu! Tako je! Fiksiraj, fiksiraj! Zavodi ga na leđe! Kako ne radi, ajde! Nemoj da zakucaš, molim te. Da, zajebanču, ali nije onda. Nije niko. Bravo, bravo, pređi. Pređi, bravo. Pusti mu tu nogu desno dole, vodi nogu. Pusti mu nogu desno. For the next fight, Mijušković, Selivaki. Mijušković, Selivaki. Ne, daleko. Andra, ili sunce mogla si reći, a šta sam ja tajna? Jer ono kad upače svoj sistem, 6 minuta do kraja, Stefane. Škumaci. Ajmo, 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 ajmo! Radulović, Selivaki, get ready. Radulović, Selivaki, neka budu spremni. Ono što radiš, Stefane? pa ono, gleda već, ona, gleda ručka. Andrea, što ove ovce? Ju! Ne. Pazi na nogu, Stefane, pazi nogu! Bravo, bravo! Kako ne učiš za ovo? Nogu napadi, Stefane! Napadi mu nogu, Stefane! Pazi leđa, pazi leđa! Next fight, intermediate absolute. Đerđi Bence Vujičić. Đerđi Bence Vujičić. Match number 2. Ne. Ajmo, Stefane! Match number 3. Vodi, Stefane! Dobije samo prednost, vodiš 2-0. Ajmo, možda izađeš! 4 minuta do kraja, izlaza stvar. Perhavec, Bakić Gavrilo. Mika Perhavec, Bakić Gavrilo, borilište broj 3. Stefane, vodiš 2-0. 4 minuta! Radi svoje, ajde! Gledaj mu dole, radi svoje. Nije bilo, sudija, kolega! Nije bio stoki. Alilović Prlja. Anton Alilović, Viktor Prlja, borilište broj 2. Guraj, Stefane, guraj! Nije bio 100 kila. Tako je. Baci nogu, tako je. Radi sad. Sad radi svoje, hajde. Evo. Perhavec, Bakić. Mika Perhavec. Gavrilo Bakić, borilište broj 3.
Ajmo Stefane, radi. Radi. Živković, Čaferović, borili ste broj 2, Živković, Čaferović. Ajde Stefane. Borili ste broj 2, Sekulić, Roščić, borili ste broj 2. Ovo krivo sudac. Ovdje se pasivno sude i samo ovo. Borili ste broj 2, Sekulić, Roščić, Bravo! Tako je. Tako je. Minuti 45, Stefane. Gledaj mu to. Ne, daj. Srudi nogu. Tako je. Bravo. Ti stiga sad tu. Ajmo. Klađi. Ajmo. Ako je radi, još minuti 15. Minuti 15, Stefane. Još minut, Stefane. Ajmo, probi da otvoriš. I Tamara? Molim? Ideš? Ajde, uživaj. Mi ćemo do kraja. Vidimo se u ponedeljak. Ajmo, Stefane, otvaranje. Možda budem išli sutra. Di? Navečer. A jako? Navečer. A da, može se. Ajde se ovdje. Ajmo, 40 sekundi, Stefane. Neka budu spremni borci u kategoriji do 82. Neven Borčić, Uroš Tomanović, te Žeržen Žarko Vasilijević. U kategoriji do 88 neka budu spremni Zvonimir Uncović, Matijas Propadalo. Je bio? Vodiš 4-2. Ne, nije. 4-2. Tako je. Ok, pa znam. Ajmo, Stefi, pun gas. Ajde, bre. Deset, 9! Još malo! 5, 4, 3, 2, 1! Bravo! Bravo, Dok! Ovamo, Stefane! Bravo, Stefane! I sad je rekao da ono ne zna da će doći.